Excuse me? Neke čudne bombone. Nadam se da su ukusne. Dede, budi prvi. Hajde, upravo sam dobio ideju kako da pojedem ove bombone. Za male bombone, male ruke. Eto, ukusno, ali vrlo malo. Usput, to nisu bombone, to su žvake. Gledajte, sad će biti balon. Jel to sve? Takav balon se može vidjeti samo sa lupom. Jao, Tede, takve male balončiće još nisam vidjela. Jao, šta se dešava? To su kokice. Mary, i malo si sreće. Oho, ja volim kukuruz, ali kokice volim još više. Moram obavezno uključiti neki horror film. Da, sad ću naći nešto. O ne, nemoj! Isključi to! Kako da ne? Meni se sviđa. Ajoj, vi ste kukavice. Prokletstvo, nemam više kokica. Sad ni film više nije zanimljivo gledati. Hajde, Emma, možeš da kreneš? Okay. Da,